Fato mpira nguguru kipa ya rwara hato kajya mu mintu bari bambaje no misho cyo kuri abazani bamba muraguru ndisho kana bitano aki umpira no gumuzamo ko ka kipa iteka ryo mpira kipa kiganza tukutandika South Africa Darius hari yakagwe ndebire president yawo daringa ngo nyonyi zitu zigendetse kwiha y'abantu mu South Africa abantu bitubija kandi mu South Africa itwiregensi nunjimu umbanta abantu bazayo bakafuna yakasente wakureba the likes of Semwanga hari umwana wanje munonga doctor gwacemeka kibira nkuba yaine National Park na nebindi na hotels ayo no bushumana ngo hat South Africa bakugira ngo enzara rwa South Africa n'abantu bamaze rwe tubashuma munonga na ngoraki konka bakorofere n'abagana n'aba Nigeria n'abanya Uganda n'ubashuma mu South Africa ko kura unesinga bushuma mu Africa yes mene baba babinjira bushuma no yero mwecho hato munsi agenze haza embera zaguma munonga neno masi economy habiro economy umunsi yone birembi hati owanyu mwamwine family ukashanga ngo tumwine byukuri izobere tumwiguta Darius kija mukamweta ngashanga no muriya ngastama nkariki hatu kukurugena mutongana mutonsa kwiguta koka moyeta Darius yari konka abantu mukaga batiguta none akwanantariri hona bantu basota kuraki hata igihe buzuba byo mahanga abantu batekateka ngo ebaburire ubworo bunyine nabo kugira ngo umuhinda riya nabo kugira ngo umutazania riya kuyaba tarochi sente ziyafuna nandazifune ni yazazifuna for instance ataka batazania babe bekome bitenje mbatambuzo bukito now eshaje wambinga nyoni mutambuza ese ni kweri nayo ubwiro bunore ngo economy very high economy very exactly economy nimbi abantu bakwenda kubine kasente ari umuntu ndewe na complaining ngo mubamara yawe bazanguta hati bakazo mu bantu baburije umwishino umugamba horo komangu atebekine ngo chikayo abanza kweta makunyako hazaba bamara imuntu mbajoma shaba memory bayandara maka ukimutukizo yes hata bashija bingi na nabakaza barimo abatakumanya bakasigara kwa ceremony umwami no cyara tubakira mbaga kubotira family ndetse muri cy'umunonga so bakasigara kumwetera shitinsa umwami no cyara tubakira mbaga mubiro mabantu baserene gitwe panse tukorraho za state national address albakabageta nairo what yes by then ikatanu kwao tiyatanjira hamini so na mini hinebi yakozere nebi yamureme so oboso nawe nko muntu tinkwikizana egiye kugira ngo namaro nomanya Africa kige nyuma munonga mama yangu bandogire uharo wazatu bandogire nuwe kubana wari kuroga iyo korshanga umuntu nagamba natete kuroga so office badire no babatangire kurundo barakore makati atro manya badira abafere no manya abembezi hari abantu ko babetori azabantu bacakwatera hasi ba president no manya mugabe umburi buza kurwo yakuzire hakaro mucyarakaza kamota Joyce mujuru hata bakakora gosiro rumwe buce ngorige rafite ko president oburabe erabe prison kwashiteka teka obwe buce bakora soroho ngo Joyce mujuru abe naroga mugabe injoko ugacuro mu office kacuro umanya bakashanga ibintu mu just propaganda atura African atureba umuntu kwafutura munonga yagira mani mingi hata abantu bamureba ngo beyond human hata storo mbantu njoko rebara akomusha Saddam bakaba jangu Saddam na iruka bakapa ngo Saddam arima abantu bana ngatkumura mwite nako hasigara bashatu muri kurugamba mwita yo hino hore ngubabwana Saddam hata abantu njoko umuntu yayinike bizimba kafa abantu bafite believing ngoria oire bizimba yafa ngo cyaboshita hata abantu kuko umuntu wamanga speaker hata abantu bareba ngwero batekateka ngo warengo umuntu ninga uri nka president bukoza abantu bana bayigita no wakano ushomesa nka P1 abana P1 bayigita bona bakagicitse umushomesi bakubinga bafutira baja yes baja mwana kwa tibanye umwana wa P1 yo bufutira notoro so omumbereje no baburinka shoki ato no bizire futira bakagenda so kwizire government age hati kandi yijane nkora ya capitalism abantu konka buri rwaro rwene namani government itegekera jiro ebintu mukasateshe yazi nakwetegereza so balancing mwe na America na Russia zikale nizikirizana balancing enkore yabo yo
yego seho nugamba ki mjeja niwe kamuzindaro mukace nagushika uje mukama wanje uri kurungi ndukurungi tukureberaho nyabikungu ubu byo mbateke bawaraje banurunda karuru banukora ati karonda meni ndambara ati kwena nije hakandi ngambe bindi bitakumanya so nutakushika mfirdio kare yose kwefutambara mbenda waraje matkatwine waraje di yakare eba banyuke shande ukakwata shande yo muti ikargama maru ganuzire amaru ganuzire gakargamu waraje nungero konka ustangoteka waraje kabanza kargama ebembete mbandure hateje mbandure ukajitabaza waraje ikaba waraje buzumazuma ya cyafrika ukaya hati bakajifojinga bakwate sano bakwata mizi bakora waraje ningiteka no mudi yajinywa abana bati nje baguya niraro ushanga abantu bata waraje mwene kacuko tudikora waje twe ntubanya tekiriyo gwamparegiye tumucucuguriyo ko wanyu mu mujya kora no mucucu wa manu munonga namwe abatina motoka ndubona bone birebi wori yakapiki apana namwe nkatobwira wote ne motoka tofuta ya washuza ninga wanyokozara noshikayo mbashanga mwene kano omukwe ari ikindi kintu imbera ketangwi imbere yangu ya Rwampara nashama go kureba kandi rizo abajya kutureba Ankole Media TV nangwa nami kutuyona ntubakundira kimwe twakora n'abanyana bitu Bright AB ogwe n'umweshongozi nkakugambiraho kandi ayine munywano buba kweta Faizo ndubuvuna ni ba producer bitu kandi tukora nabo Darius ishonga yindi tuyon tuzireba ndizitambura umwihangeri zitambura mpora nturebe ikintu kibaho DNA yakafero kagireba DNA ngajireba konka mwenu nomanya ekintu cyo kweta ngo science cyo twachakanse mu mingi nyonde abantu mbajikonde minga ho manyango na show konka itobasha ma science kwabe uzanko mu laboratory ba kugira ngo iki size ngo shaking 3 times kwa shaking 2 times no bwo gukora ki experiment cyo kwatsikargamo ninga bakugira ngo ucweramo hine ebe bagama ngo ucweramo kwa bakugira ngo ucweramo tacwiramo no bukora ori bakugira ngo nka let's say nka oxygen is not present kandi joro ndikora ki ebura echo wano ukora kikaba kitakora ki kikaba kitaragamo bamwe nubateka ngo bimwe bamanerenda biri muki so ubwo butonde ubwo kureba agari amazuma mwana yazirwishe naba ari we oba namusha oba takumusha because umusansi n'icyo kweta bari iziti bace bakaceta genetic variation kugira ngo basa kuzaro mwana atakushanyina konga maza kucebera oshanga ari wanyu so it's not garati kugira ngo umwana azarabe nakusha aine ko nakusha kandi nabwo to baratambwire umuntu nakubwa nanda ati twoki mwana ko roshika mutanu wananga otuwanga ati kuwaka shari tukadamanya atwo wabasha bakireba so twina abantu batukusha Augustine ki tutine kakwate nabo so abatwe bakora namboze na misakse makore exactly harono ndi mwana kana shama Muhammad Sereko yamwe ku muntu azarwa nawe kuba bakebire bashanga pe batine kakwate so abantu nabaferi njya kafiro kyabaye nebindu omukazi kyabaza nkasidi yara ngo mwana namusha ubuna mureta ko harukwe na bakoreki konka kafero we akayi nabakazi bangahe akayi nabakazi binjye no muri yo gonga nabana banakafiro kabeshongoro mjeshongoro so norango ngo muntu akana bamanya nabana ora video za before ari umuntu warahira kajati kafiro inabana banamwara batababa budire ete kwa kandi juke bakwesa ahanta takushana kana kezo ezaka fero norango n'ikintu kibire kiri mu public mnonga tukaceta muni yo kutegana abantu batakwa careful mnonga yembasibera kibasa bakabazagarkamo batakumanyana bona bareta same results so tuzo khendera gari amazuma science zaina nizobazo because bakebera kisho cye bakebera keshagamo bakebera kaki barebo obutonde ningashi never no shanga abantu abukuzarwa hamwe omwe mbatambura hamwe ubundo shanga wakwana umukazi akojo harabi kumanya kushanga brothers and sisters brothers bakwana umuntu utakumanya yes niko cyo korebera na Darius ningo wishendo ushange ya mukwana atu umukwana okwe ushanga umuntu yarga umwana nashananga konka nyo bache beshaga ma brother wanje nebiri yumwe kwa kandi abana bakuzara atakaje ashaga muri kushange yo tekashana so ibintu mbiye twari because hati wareburuze sirimu nezo muchika itabani kumbona umuchika cyumbona ebamaraho ninga basitabone bamaraho hati hari mutakumanya abantu mbakwanana nokatu mukacumanya ushanga ngo sister wawe yayize fta yero mukazuwe
wagura akanyama kwasiga nasika iyo mwaza ko umuragazo kurambara ngaha kwa musyo murambuza wa murambuza wa mogesamo mwijo mwazo no murya atabagwa kwa gatachi sport wa kumugaruza aha mwijo mukwande handi sirimo cyo kuchumanya neje kwachi eje mukwata ijo ndijo yo jangu sirimu kwera etakugenda nkamuzumu nkamarogo ne tambara suru brad sirimu nejeta ekita abana batano bakuzarwa hamwe cyayi masangu numba mwagira hanta so ibo kutureba abantu binji abashija abakwa bashwire mbakwana ba sister banyu na ba braza banyu mbakwana bakazo banyu mutamanyire hati sirimu nizeka byanka yes ukora sirimu yitekemwe umanye bakaje ya muntu akakwaneka yona mutakimanyire Wale Darius commenting ashongejo kandi ndebere bara yarga yajata ito tukozire twaiza DNA kwekozire ki DNA tokaje kwegambire tokakanisa science science igikora umuntu yaje kanisa amayengo tarsiri yo science tekora kebitu ebyasiyo rene mpurra ngumanya uriya manya ngupower ngumanya ngusaworo manya akayashka Damascus manya aterwo marabyo ukabota roho mweneje nikebugano okatere ngo musakatere ngo na manya atere ngo na samizi bushobebuza bona bwo ngo ni ikatira ushiri nyanja mwe bukushobera nabyo konka iyo science yo tubirumu science no teka kore cyo wareba we bare munonga haro incident biriho muri Mbarara Cité aho utura ningira ngo na kilometer tekwika ningamitazi kurugakwikaho kandi umushija ngo abasekwa na afero mu rumu electronics zazirishanka 5 umushija yasakuba nafa bakumwirwa mwita Fred no kigamba hoki amakuru gihano nkago nango mbe ni manya ati enseji kamera iri kuri ati tujya side hino rengo ortwashikamu orostaka manyine kabantu abantu musombi nebuzo bingi Njoro kureba bakakwa research myake yahwire bajanga abantu miliyoni 14 emteo tekoraje hati kubagamba abantu miliyoni 14 abantu bazicenga uko gambe 14 abantu batekatecero mboro ba Darius batekatecero muzageto ezo miliyoni 14 zigomba dofta zigomba roya zigomba geto zigomba shomesa zigomba shubuzi zirubara muhona atuno yebuzo umuntu kinga akeyosya nojo umuntu mutuga barsoba jehona so abantu binebuzu ebiri beyond reasonable abantu binebuzu abantu bineroni abantu bine family issues noro kumushiya kabanza yaferwa nkumukazi yakaferwa mu cyaro mu accident hatejo ejeyo nka yabatocha kandi biratakatayize kandi biratakatayize ndijo so omuntu kuba biramanye nkumukazi we imyaka mingi akamurgaho gukora hamwe nabanza na replacement bora ati ko kwa oyireketo ocyesugere for instance nkomuntu nabayine motoka imho life mushobera agenda kuzana no wabo because takumanya life eyo kutira motoka futambuze bigere kora ki life takugicenga kujumanya atakumshija ndora ngire ibindi ebiye nakwa no mukazi we kuyafiga mushobiri ubundi neke futeganisa hatojike ko kumara kufa umushija ningo mukazi hatebuzo byone byekana byasagariwe abana kura mbe ni muhunza ratata hati ni man wabiteka nyoko byona so ebuzo byone bisovingo mukazi no mukazi ebyabatagambo mu byona nibizoroha nibizoro mushija so nabaroni nabo ubuntu babazini nabone bakora ki nabo nzibazirumu so njo bagamba namwe mu gushikira ko umuntu wena yaba ari mu giga akaguza nk'ikizimbe cye government kayo tune rehab zawusha bacha twininka za Ankareze ezaba Solomon na bababi hati bakabire mbabatwara umuntu bamuteka meza abiri bamuteka mu rehab because to kufasa kwa ikizimbe nk'ikike kinkureba rone kashitwara ukanya ngo asigara soba noteka kufa utachimanyira to basa kwa ine garden zikezi bakazitwara ukajya ngo asigara soba because yari ngo rwanje tukuzo mucyo kikuru bakanyubaho bakataherera hine nengi biba gasi banya biba screen biba ki just umuntu byobo kunga tinga rwaga shukari wache tinga rwaga pressure ukajya na cheza rashanga yena kwijo nubwo tarize ukaja pressure je hati bamba asa kiyo umuntu byobo hati diyo musaga amasa kugira ngo bakubiye motoka bayito mpari gitara no basa kurga kamera imagine so no rangu abantu binebuzu ncobe nagamirijwe aha ntoma twa maraka ruru abantu abasingu batora mu rehab bamba bihayo bagire babateka so no rangu go muntu abayinebuzu ebebere beyond tutanjirijo nakwetegeye beyond babtwiroho hati yazashika ahakwita aho nabaya acha muheru arati naremererwa hati abantu abakwembetegereza tukabiye ntuyebuza ahabwe cyo go muntu bizume bitandika kino wa muri
because wawo twire n'umuntu ukekora umuntu yahinduka yahwamu natekateka nagamba kubi because umuntu ukekora n'umoko cyo twoko Darius waburijo ndaskatwa nashika for instance nakurobe ni mnyono kara yaburombantu mutema mwino omugade nezekezi nanyo mukacha yinimwe mutemba mwino musabona nkaha mutemba mwino mwino mikoro nkeje kongo okoriyo musabona tukumhuruza aha nkaha tukumhuruza ombanda tukumhuruza munyonanya bayine mbaga wambuza kuti boro karashi ogumuntu chikumtayiruka mbuza yari mnyono mugastama hamwe what's wrong with you acho ochebintu byayanga ukamkwata chifuba akwase kebaro mukamutona ko mu bihabu mukamusita masayo ameza abarakariya kanywa mukahotoka omuntu ogwarije so kimasanga ogo muntu mukameza abaraga kwirashatu abanda abaye batuye nawe bakache kubamba manya bamtanga kare so muntu kuza ko yose iyo takajya ngo afirijo afiye nyumwazi wakafakare nakucenga kandi nabandi binji abafirika yabamani namwe nawe no muri mbara rimba gambe nirimba munyote jayeje genda nawe tunanga ko kaya kurujire kineki yafire yambiro yafire just gizo confirminga ayozo egara yose ningiri yara yite ningiri yara yihanike ese nukweri nayo ubwiro bunore ngo economy very high economy very exactly economy nimbi abantu bakwenda kubine kasente ari umuntu ndewe na complaining ngo mubamara yaye bazanguta hati bakazo mbantu baburije umwishino umugamba horo komangu atebekine ngo chikayo abanza kweta makunyako hazaba bamara imuntu baje shaba memory bayambara maka ukimutukizo yes hata bashija bingi nabakaza abatakumanya bakasigara kwa ceremony umwami no mucyara tubakira mbaga kubotira family ndetse muri cy'umunonga so bakasigara kumwetera shitinsa umwami no mucyara tubakira mbaga muhubira abantu umwami no mucyara tubakira amazazi umukanseje neje muhubira abantu hato mukazi ko semia kengahi na atacangana kozo no boina bana watanka kujya bishukuru hata bana batanka mwinu kushagajaga bushe bishukuru ba kushanganya so no deko in family organized hata beje bari mu maka abo kugira ngo baje family ezabara bashango bakume shitinsa kogechi kwatine nakazano keciro amaka gakahokare hata bashije mbaza hari ya memory agura he cyana ayi marengoga ataho mu family so abici ba memory namonyo bagariza abashija omushogazo mbonano namonyo nimba sima ndino bwariciro ndingari urugura yotika sharengo oruchizo becho kokanyo abashije bingamba nyoni kwa research njigambira abashija bona mukureba babaro yojo gendera pasete nyapangweho nabashya bakuramu bashwire tubasigaza abinji iyo jya bona bwenje kimanza ngo maka gabokwe tubirunji bakireba so abicyawo bayambira abashija binji ahabwe shonga zo mbonano nimba sima ntino bugarcyo nabonye habwanje because kwako bataro hato kumushiya kuyako atabwira kazana mu cyogwe akizira gukenuga uhora yatemo omukazo bisi ninga yose nawe so bare munonga Darius batita bakaza babo batayi yosya batayi hanuka bare munonga Darius turebiro umutume abamwe bakamweta umutume ngumutume kabanda abamwe bakandi bamangu mwenu bamwiha ntebe yaho twarebera kimwe Frank Gashumba naje guzaho yagamba okugo obatira umuci secretary general twaha yano ari kugira ngo we yamuresire bakamuri kurutinga we na baramu kunga kwabe hawakire kace kandi kabanda yagaruka n'umurimo no sigamba ho cecho atinora abantu bingi hari ibintu batafutanisa na wabuze umuntu ushumeta kumanya hari ikintu cyo kwita government na state house hat government na state house ne ibintu bibiri biri kufutana we believe ngo government yone basashikora ke humuro eryami ko state house eryama government for instance mwamwine nka kwanyu nka transforma yabaruka hataje ne government ko kamwamwine nka kwanyu mwaranka abantu bindi nkembundu mbentu mwabacengaje hata mwa reporting ogo no mu state house cyoko ko mwa reporting muri kikitano baraks ni ijoro muri kigazinga ko kamwajya ngo kipiya cyamizi cyabaruka ejo government nubushesha batakize so haro state house na government ebyo ne bintu bibiri bufutana ko kabatu bagacabanyaga omugasho gwa state house no kuranga government yaguma eriyo mpawo obanekora batekora omugasho gwa government no kuranga bahabantu bihereza koko bihereza okujya ngo bizigabaruka twiho government izoberi ndibasagumuho n'imyaka yona nangu numbasagumara mizi nkarugazi marameza abiri iyo government ekoreki iyo government egumo
so nje kurebera ntabasa kubara sede zo kuzo mizi ntabasa kubara sede zo kuzo PDM kuko sede zo ku government itatushe kwaki nje kurebera appointments is political zina man minji nje kurebera umuntu nabasa kwa deputy wa deputy ala DC deputy assistant ala DC byahanje ushange nabasa koma kawo mukama wa district yes kandi ujuke state house nebasa ku delegating no wako tashume P7 ekweze mission so long as barabone basakora ki kuri ku government now hati twazo mpiro yitu kabanda na state house kurang interest za piro yu za tambro misho ito basigara tur government wakireba ito ba members tur government so ntoro kurebera omunsi yona hore ya government yona no shangaro office ya government kawo takujumanya je obadi pista kujumanya jobo okushange eina mani okubasa kusamoninga omudachi gibiri hatejo nibo ko state house hatogwe no bakweta omutumoha omutume kabanda and wawo tino office jo odastio mani hat government ya oteko basa kwachi teko basa kusurvivinga omunsi yona chorebera nkahitro mbiro niwo shoma history yes akaba ino wabena kura propaganda waba abana shore abantu no biya kubebeta arubisho beta Saddam yes umbebaka ino shobe beta kemko ari ukamuhoro kemko ari nkamuhoro atoke mko ari akarwa propaganda ati nije state house kwe baja mushiyo ukabahamba atapane bya ninunji atansaftera America nezagar kayon baza kwe bari barumba ortaro rirahi bachumbuza mwene hizo bagahabe chai bachkwataje ate bakoze bakwata propaganda aho naho batu bakwata chai chindi bachureke papra ibi chai chiri hatike mko ari yakora press conference ezazge ngambo nengambo za CNN nengambo za Al Jazeera bahabe chai tabachamba chorosh chaha angutu wachereba hati bajurumba kwe bari yaho hati biraham jerwe mbeta Euphrates yatagirize mko shabantu kabashika Euphrates imbiyanza hatumsha iraka bajurumba hati kemko ari atanaka kora press conference umuntu muceje no tachore yabire kare so mwene obirako bwashike kiti cyanga bajahambaje mwene kuba mburuzo byahurira akabaja I was doing my job so abantu bota bine noteka kwikiriza government yakusuba so ncho kurebera no barabe bahanjire office zindi za piro na kikoka kabanda office neza kuba ina mani almost kwenda kwingana sana ya secretary general neza kuba ina mani kwenda kwingana sana bana chokora kabanda akaraje speaker yargo nakweteje so kabanda na mwini mo kwaja piro yu na beshenjeza kini kibagamba hatakaje muntu wena akakwata kabanda akamutora for granted mwene bamureka kuremi rukura ntara surviving ngo piro yu aine kumanya nkabanda aina mani the state house mwene niko cyo kureba piro yu tanaga state house because bagya tabara power konka niyo state house no akuzo political party za DP za FDC zihazona abantu bashanga bina man na bina state bina na government so state nebasa state ryama wonka government nebasa koraki bene basa kuryama so kigabwawo ukora tanse yar kabanda nabandi members ba piro yu so ejo faction ejo ka faction akaba akanda akakabanda ako kaza kwa kina mani bakahanjiroho kurangu ikintu bashitezaje bo bari munonga umwami Darius boss speaker wito muronde kandi abamwe bajangwa yo nakoraje munonga konka kayari ziruburugo no kigamba okoraje ko yaje ngwe office ngwe office kane kerikari ketangwe hati noreba emuntu milyo politics cyo gamango agana nakoraje nkigira yo angono rebe cause yo tingu zo gambera just beta kauriro complaint ati wahandika mwenda wahana basabye mu mukaga wakuje ngo numwenda buri yome kuri jirangwe ninga wandika emwa hino wahari na sara ngunda boriyu wahari we ngune so oboso na basaka gana akoraje kuri jira angwe koraki yinko murebera kuri kistedo kamuru uti umuntekateka yawe noreba cyo oka umuntekateka yabandi tikumanya umutinga ujya nakoraje ninga nakora kubi nakweteje cause nubwo koracho omwembezo wena tokashemeza abantu bona aho ko hina abantu aho kabine interest zabo namini omwene mugamango akarumbi manya kita abantu dictator hina abemena ngo agomba nawe yakorireje ngozi nabyo yes hina abantu ba minister na urengo buta akaba komire batano amini yabarekura aha nabuto bonga nibinje munonga and however much namini nabyo yakoze ebatakuma amina akambeka za barracks ne yakosere neje twe panse tukora za state of national address alwa kabajeta over nairo what by then yes by then
ikatanu kwao teyatanjira hamini so namini hine byakozere nebyamureme so oboso nawe nko muntu tinkwichezana ejengo kugira ngo namarogo nomanya Africa tuchige nyuma munonga ngoma yangu bandogire uharo wazati bandogire nuwari kubana nuwari kuroga iyo korshanga umuntu nagamba natete kuroga so ofisi badira ni babatangire kurundo barakore makase nomanya badira abafere nomanya abembezi hari abantu ko babetori aza abantu bacakbatera hasi ba president nomanya Mugabe omburi buza ko rwoya kuziri hakaro mucyara kaza kamota Joyce Mujuru hata bakakora gosira mu bice ngorige rafite ko president oburabe erabe prison kwashiteka teka obure byo bakora soroho ngo Joyce Mujuru abe naroga Mugabe injoko ugacoroho mu office kacoro hora shiyo bwire buce omushitiroho nubwo Joyce Mujuru amurogere South Africa bamuta prison hatome yutu byabando gere byabakoze iki amarugadio twatchine tekejo story developing ati imagine washanga ka office ya speaker speaker wenyine narugayo eriyo netekate ko marugo hatunoza gambo to muntu wakasharu warwambara ngo atakatira amahembe because ese ku developing hari ibintu so barinka promoting irogo ebintu bishema because kandi ngamba abantu ese yo developing hari ibintu biciko bitachikorwa cyo kurabaza umunsi ukashanga ngo bateye amahembe igenso kushoma ko kwitegereza because ataga bataringaya tukazonye mu cyaro ngo tire umuntu amahembe umuntu tekete ko mbekije ba street hato umuntu nabashomere natekete ka California natekete ko mbekije ba street no mugambara amahembe atinga parliament yako ni vision parliament ni hegari ya Uganda bako ta register cha ergina mane kushara mihanga erukora budget hato washanga ngo speaker wa parliament bachire edekatekejo igihanga erkahiruka actually nka speaker washanga natekete cyo omuirogo ningo kigambe ukumuntu bushaka no muhero mu society mukamukomo nanda kurogo yochino bwa cyo kubazirogo tigine evidence aguruka ngwirogo ritahaho ukadaga ngwakana arikoresa mberuke karebo ko arantire ngumanya right honorable anite ngumanya bakashanga ibintu mu just propaganda atunora Africa atunareba umuntu kwafutura munonga yagira mani mingi hata abantu bamureba ngo beyond human hata storo mbandu njogorebera akomusha Saddam bakaba jangu Saddam nahiruka bakapa ngo Saddam arma abantu bana ngatukubura mwite nakwasigara bashatu muri kugamba mwita yo hinohore ngo babwana Saddam hata abantu jokora muntu yayinike bizimba kafa abantu bafite believing ngoria oyire bizimba yafa ngo cyaboshita hata abantu kuko umuntu wamanga speaker hata abantu bareba mwero batekateka ngo warengo muntu ninga uri nka president umuntu yakora president aine nawe binde muro nanye binyine president nabasa kwimukana aterwa mutwe be none umuntu uko president kimasa cyamuye muki kuba umuntu kimasa cyamuye mu buntu hata naba speaker nabo nabantu hakonka abwo abantu kwa betori batete kadaga futuraho aine mbazi meno kwebajanga kadaga manyana araguzaringa aciruho abwa speaker kwebajanga amongi mwe kwembaga mangwa aine mbaza ringa aruho obwire bo bwashika obwine mbaze bagamba ndiwe mibazi to kugikiriza ibyo nabwire so irogo wajanga iyo complete irogo rutoro just ejo nencheza yabirogo so nawe bakusadaka abantu no habara rw'umukasasire gasiya buroro bishi obajya kumanya nakakazo mnyanja iyo tozayo ibintu nababitaroho mwe just ejo nika twena mwe twabaju bishi yes the problem we have twena twabaju bidarias auto Africa twine problem yemwe we believe in miracles haza ensena ku developinga miracles dukora so tugamba science niyo kora umunsi wo wakora ki taro umunsi yona akucenja gamba yonisha bane mu kristayo ngati ni hanga ryarahindukire rika transforming za China zezige nyono ka Uganda aboja ngo bakasiba aboja bakaroma overnight bakashamo n'ingorore enso n'umuteka kwasta bakwine ho ikintu dariya enso n'umuteka kukora baje ngo ukabaka Steve ba pastor no nakwale musecebwa akwa ngo kagira kwakuzo ngo gwari kuri kubaho ngo that's why Africa buri mwaka ni shoza pastors milioni 10 China shoza milioni 10 za engineer hata kwasa ku developing ana ba engineer ba China no mangu no bakisiyo mbakore ngo za baftkor ba pastor bakshaba benye nabo ni bena motoka esikuzo ba so esku developing neteka kora bena hangana bibune kigambaje ngo ekwese emkona yutu nibyo hangana haizaki nakweteza Darius South Africa Darius hari yakagwe ndebire president yawo daringa ngo nyonyi zitu
zigendetse kwiha y'abantu mu South Africa abantu bitubija kandi mu South Africa itwire gensi nunjimu umbanta abantu bazayo bakafuna yakasente wakureba the likes of Semwanga hari umunywana wanje munonga doctor gwacemeka kibira nkuba yaine national park na nebindi na hotels ayo no bushuma nango hat South Africa bakugira ngo enzaro rwa South Africa n'abantu bamazirwe tubashuma munonga nango naki konka bakorofere n'abagana n'aba Nigeria n'abanya Uganda nubashuma mu South Africa ko kura usinga bushuma mu Africa yes mene bawe babinjira bushuma no hiro mwecho hato munsi agenze haza embera zaguma munonga neno masi economy habiro economy umunsi yone birimbi hati owanyu mwamwine family ukashanga ngo tumwine byo kuri yawe izobere tumwiguta ndaya sikija mukamweta ngashanga no muriya ngasta mankariki hatu ko gena mutongana mutonsa kwiguta koka moyeta ndaya siyari konka abantu mukaga batiguta nona kwa nantariri hona bana basota kora ki hata igihe vuzo babiryo mahanga abantu batekateka ngo ebaburire ubworo bunyine nabo kugira ngo umuhindari ya nabo kugira ngo umutanzania ya kuyaba taro ki sente ziyafuna nandazifune niye zazifuna for instance ataka batanzania babe bekome bitenje batambuza bukito now eshaje wambinga nyoni butambuza to kubutambuza basa ngo ekibe kinyine abantu bitina sano jati no gwenyito njara ni masako mbinga konka stiri ngumenchi okara marema nachikonde minga kubuza tumwabinga bagana no babanze kugenda nawe nusha konka nemero benga hi eyimbwini ngabantu bari gomba binga because akaro umugabe akaro king wabazuru bayaba mwita goduyiru niwe yastandikira ngo kimyaka yahwire atabantu bari gomba twara opportunity zitu abantu no batandikire so South Africa hariyo gap mpango area hamworo no mugiga no maisa income inequality actually economics nguze tucheta choko harabana abembatimba ombe nombe bakora mu bakamba gete ya markana bakesharinga babati amasasa babita ninjo ukakireba so South Africa jo gapa amoro no mugiga eryo neza higuru munonga because waranka family ya Cyril wa maposa innocent states nka Johannesburg alachi no gita states 10 South Africa ni capitalist state ninga ni capitalist state ihwiremzi man eat man the fittest umuntu nagona kwita so ejo gap ni tumba abantu bataka ngwabone sente ngwe batine biribwa nya Uganda biribwa Nigeria so ejo nembera mbere yo muhanga konka abantu bandabije tubere Uganda yita nyo mutekateka yanje nejangu nito aba Africa ogwo mutwe gufiri ogwo bushemata bweyhum bufite kufuna sente ushikushobora ekiti tukacheta kukura Uganda kukura abana bagende abana bari gomba kwa Dubai for instance omwana nakwata miliyoni 5 kuzibashishana nyina ahabwe nje ninguzi cha tatana mawe kuza gukora Dubai ahabwe nje miliyoni 5 nga government staff take opportunities zo mwana kwereka ngo nabasa kwesa miliyoni 2 a developing miliyoni 3 a developing because nga government tuchefto policies kugira ngo mwana yana tanka business mucyendezo mushoro mucyendezo amashanyarazi omwana kore areba kasente kakoraki hinga batoyo bwa Aroni batiye bwa Aroni exactly bakwate ngimo badiyo musoga bagigahire hato mushoro ko obeno ha passé bakonjiza ishato nyo bagonjho mbere bagonjho ubwo nakwe nimpa bagongeriwe because noza kushanga ngo mundo ine hotels zimpango tenaziga amazina wamwongera ho mushoro nka 2% wena basa survive ngo muzomo kuko mwana ufite kachapati wamuteka usate 10% izoyo nata hati ushanga ngo sente because omunsi yona omuntu ya innocent ushike kwiba bi innocent okuyamba bati inaki kirinko wanyu hato umkayanyu warga mu wani innocent abana bakaboro nyokora shoba bina magezi mbaba mbibiwi bakwabarya nakwete hati nganyoko brazo yabure mpari hata naza futera de musoga na nyendeke neke because nyoko no mutina korazo ase brazo wawe nakwete je so ni tukuta kwentokora nje shonga bagigana baza kukunda Darius kubara nyanga bamba kora ati government bakubirira because umunsi yona abine sente nyingi bachikomba sente nyingi shobora kintu kimwe tutangariza abantu a capitalism na communism akwa no shwangu Tanzania iri more a bit of socialism Tanzania kandi Uganda capitalism iri yone tumara Tanzania atuna tukatu ina format tukatu ina mahangasha to East Africa Kenya Tanzania na Uganda haza Tanzania yo ikabane stana na Tanzania shaheji echineze nkore ejukomino farming eza ujama police yakoze kere Dodoma hotel
hati yo Kenya na Uganda bo bine capitalism nicyo ko yevara mugenzo Obote kwiyaje Obote kwiyamaze kwata bwembezi yaje ati move to left we akaba nanda yes akaba nanda kwata inkore ya socialism ke Tanzania nicyo ko reba president wa Tanzania akaba umnywano we nora kabaka we akaba ari president uri prime minister haza abana batateka ngo ibini powers mwe baja powers kwena kwingana kwa prime minister wabira abaine instrument of power kwa kabaka uri president now we kabaka akaba yakwasere inkora y'abajungu ya capitalism Obote kigamba ngo akaba naza Russia cyokora Obote akaba nabamnyono wa Russia munonga cyokora obwirobwe Obote akaba yine akayine kwe kugira ngo tugere dare za government nuza kwa keza aje ku hotel zo kureba keza government yes aje ku motel yes ashu waza za masaka hina zitari zuruhu amataka hatekeza amataka ga government gaboho hatekejo nkiza bomezo kurebeza bambaje ta British upakwati British overseer over management authority cece imanyisa bachireba hata government kene mataka gayo inebintu za farm zayo za daire zayo nkeza stock farm zo kureba ene direct corporation zi ine za zikuyamba abantu bose yes banyankore kweterana ine za banka za commercial banks burchumechona hata Obote akarate ka Uganda hamdindogwe kugira ngo tugire socialism mweneje ikugamu communism kwa abajungu babire bagitera umusiyona abajungu abamerika abangereza ababisirayeli nicyo gamahanga gabire gabagine nkorejo bagahamba bakireba because bakabamba binga influence ya gamahanga ga Russia ga Cuba futaho Africa futasiya influence yago nicyo ecyamazoroho socialism na communism no Soviet Union Russia ekorapsinga kuya korapsingere hataga mahanga gona gabe ngikirizo socialism communism gona bagena bagatera gona bagamaramane at Cold War yatanije after Second World War ikija yahoza cyenda nena hati niyo iyamaza aho kona nicyo hati nubwo ryo mbimuka busiya so nicyo kurebera Obote kwiyamazira tukwija yija n'inkorejo bamuhamba nawe nicyo ko bamaze kumuhamba president wa baro bw'irobo yakoragana na Amini nano wa Tanzania tubakwatagana abo kugira ngo akahamba mugenzo we bakabine ideologies aho East Africa yatanche korapsinga because n'abajungu bakata kwena ngo umugabo wa East Africa gujiramani because tino umuntu orenzere ngo abantu begita bakwegita bajiramani because abantu bona bayigita no wakonoshomesa nka P1 abana P1 bayigita bona bakagicitse umushomesi bakubinga bafutira baja yes baja mwana kwa tibanye umwana wa P1 yubufutira notoro so omumbereje no baburinkeje cyo ha ato bizire futira bakagenda so kwizere government age hati kandi yija nenkora ya capitalism ya jonjamani cyo kurebera kuba amazire kwata government abajungu za World Bank za IMF kubahezo biyambi koze cyo nababanja agamwe bakagatsasara actually cyane nina bakatsama banja gona gutwine gona tukagatandika after kwata government yes ibaje twine gona tabehera mino tabehera robot hata aho baje abenywa bakaranga Uganda yabenyoro tukabasa hata naomba afite imihingo baje government ishubuza abantu nubashubuza njo warebire za banka bazuguza iza commercial bank zo kurebeza hata za Stanbic bw'irobo amataka gamwe hinabagaruma wano rebizimo mtawono hari kizimbe kimwe ka posta hiya tinakigambi zina nabamwe wabuza nkashoninga nyoko kumanyamba robwirobo na heda gombora wakireba yagamata gona gakari ga government iza dare abantu bazegaruza bazugura za hoteli abantu bazugura iza cooperative iza banyankwe kwetana abantu babugura bazitekingo bakwata za ebintu byona babitwara wakireba hata abantu babano basigara umuriki omushubuzi nco warebire bateko ubwiro na miso ya privatization ibitira bakabiteko mukatare ahabwa conditions zaba abajungu kwena futeza ki kwena futezo biyani konkiwe noreba ngo privatization ne tuyambaho ninga nubwo karya gumene kuko ati communism na capitalism balancing nyo wabwanje ngo notamburo tokaje nachi byona mbizo munonga kandi kwena byona mbirgo munonga for instance capitalism kwe kuba yonka nayo hino kwe kubasa kuzinga minsi kushanga umuntu yenda bayine sente zigura muri kugira ngo umuntu nabasagura mbarayona abantu marari abandi wakireba
kugira ngo capitalism kwe kuba kurimu abantu mbona tuza gushanga ngo utine sente tararaguza utine sente tarigyaje utine sente tarishomesa mwana abana nkabo turabone hatu cyo kora government nkinda byone balancing kugira ngo amarwaro na yagateka abantu konka buri rwaro rwene na mani government itegekera jiro ebintu mukasate shares nakwetegereza so balancing when America na Russia zikabe nizikirizana balancing enkore yabo yo because kandi nabwo mwagira ngo ebe kurimu shosho communism nayo ngo ebe kurimu nabwo abantu tubakora estegargayo because cyo kora nkaga mahanga nkaza America zabongeza niziruka munonga aha bwembereje cyo kora niya kwa China ikakora munonga nayo hino kwizere nayo eka balancinga byona nene balancinga we bari munonga Darius yes so ntibiyetaga byombiri we bari munonga Darius kandi tukijya nkore media tugezaho kwirira kwendera Darius tukareba Haruna Kasoro bama pointinga babeta ba kubo kwatirireho twara na ministry ya education nayo ba pointinga yondisho bishongezo commentingeho tukwendera actually ezeshonga I agree with the president kura acting because ezeshonga ninuje when the sensitive nonga actually in education na foreign the other one is foreign yes na foreign affairs because ihanga ryona ryaza kubaho hariho ekiba kweta mbaketa foreign policy nacyo ngebi foreign interest exactly muchegwa no manyi izobe ryemirira because amahanga kwasabateke yes amahanga kwasabateke mihingo abasakuza intaro urisha na kurana jo intaro because ebyona nababiri o ministry yeshonga zahe tora abantu bingi na wabuza kimwe ya ambassador tubakujimanya konka mbakweme mu yamana because ukora nkihanga bahezo biyambi baragurantse ngebi hata je nimwe yabo hata abantu kandi nabo batina ho reporting aho naho kigumbire munonga so eje ministry minwairo bari ababa mbabacencura teshye kubiryaho dormant kingo kwa mpira nguguru kipa ya rwara hato kajya mu minwairo bembaje no misho cyo kuri abazani bamba muraguru ndisho kana bitano aki umpia no gumuzam ko kipa iteka ryo mpira kipa kiganza tukutandika nabyare macho muno mbanza muri pressinga nazo mugoro mpia no koraki mpia no gutandika ministry civil education sato mpira kipa ya gwara kipa ya rwara kagwanza bamba muragura pato kajya ngo mpia gumuzam bamba muragura kana bamushaje wenda no baragura iyo mushaje norugamo bamba muragura batuteka atachira wachira uyu musimu kono otaho mupira World Cup yo no jireba World Cup niyo ninjireba no yajireya iyo ne of course mu Africa enda kwajya South Africa yonka South Africa tukoze ku mulunga South Africa mujanje iyo ne tubika iyo ne tusosora atoryo no tusosora kanu kwagere so konga mahanga gani gari ngajye no mbisho akchoro umwazi batire Cote d'Ivoire ninga shebe ko Ivory Coast ebezano mbira mu Africa this time no bari bagitire ebegerezo kwereka nga Africa ekitwigura misho hata munso twinde kibeta exposure so Africa ati nka Uganda kuturu bastaka bwene bazani bakuzo mu club z'iri international Uganda terzana mpira nakweteje so twinde kwikizana tukafana bazani bakazo mu za Manchester bakazo mu za Arsenal Birmingham bakazo za Italy bakaza Spain that's why Morocco nezano mpira mu guyare gro bajungu kandi go mu Africa because Morocco ne yatanana na Portugal no Spain ne yatana na Spain so nezinta changing abaza mbita changing no wawo ryansharo amwemba zanda imba kwe training beno mpiyo gwabo nugusha nugo abarya now ncyo kurebera agama hanga gina bazana hero cyo kurebera nko mwana Amadi nyiciro nuwatebere goro ya Ivory Coast na waro ko abashazera turorango aine exposure jo eyomba jungu because no basa kuya no manye kintu kongoshika ingambara life ifteri ncyo kurebera umuntu noje no kugira ngo ursenia orika kesa rengo urwaru wamparo witu kongoshika ingambara hato oshanga mbas pasta so ine kubanza wahegembera so Africa this time it is a gap call ompia twinde guteka mu amani minju munonga abazani tubaka exposed na chabasika government ne baso chimechona government ine capacity yo kora contract naga mahanga tubasabta za omukarabe mpango konkezi karabe zenche kaza Norwich State kaza Birmingham kaza Crystal Palace yes government e bargaining ngati menche kaza Arsenal
asana mshanje futoje gwapo mente ibagayininga buri mwaka at least tumefana karabu zitanasi ya munano mu Bongereza zufutwara bazandi bitu bashatu tabafa bona umuzana rage n'abasi niyo mupira hata mbam promoting bashangane ko muza Chelsea ari ko zari gaba Drogba cyo kurebera agamahanga ga West Africa ngatsama mpya murunji abazana baba binji bariza France we bari munonga Darius ati Darius we bari munonga kugumana ucencurira abantu kandi mwe bari kutukunda mwe bari kufunga nkore media mwe bari kufunga abaho Darius umusheshe wankore kandi abantu numusima bantu basima kandi mwongere kusima kumukutwa message mwa commentingaho mutugaruza mamani kandi tutongera kubahereza biko bitamburo mwihanga Darius abantu no bagambira cyakagambo ka muheru akagambo ka muheru izuba katari kujango na muheru no yes for today for today nati nijo nja kushobagambira ombendera ya Uganda no manyaharo mu kara ya red ikeba ni manyisa Brad balaza wutu so abajungu cyo batikirire bo bakabanza bayikunda patwete zumumba jungu nturi kurebera mu bajungu nkaputo no kwakurwanagana na Amerika ko atagenda zabongereza tobasa kwa mujungu wenyine wabongereza ukamfaninga utoze kurwana sensi yawe noma ku masenta na jato no America because America ni moto ye bomba jang America first so ni nkabira guju mistake kuja Africa first Brotherhood natorwanagana mu politics twatu ine cha Brotherhood umuntu mugenzo wano mu Rwanda hinaho koma patrogeri nyo bataringa ya ni mbasazo ni mu politics ko kandi kinta kakora because kare kandona kazamu wacherewa akokundana nywaro nabantu abutware tiro mu politics ko kabinda yambere nanje kandi hina baranyambere so nyeje ni enjiri engenda ni eruja ni preaching bataringa yabakoze ko mu karuru kawe hati basasire iki kigamizo vere because korwana wegeso muntu utana mu gisano mpanishinga mwegese no muteka amahando kozeki no gushyikira ogo afite mu karuru kawe nchakare mu bwana mugure Sodoma rift so mukaye mpinora no sakora yampagira iki yakozere dargarcha nchakare ko rija araga kakoreki akwikindi so muntu wana wakwangere utamuhiriza hari muhiriza hi so Africa Uganda nimba shaba kukundana we bari munonga Darius Darius yatshabo kukundana kandi twatujya wa muso umwanya rwagwita one drop twatukozere no mwana wakabi munonga Bright AB no mweshongozuranganwa muhagire mu checking ha YouTube kandi twitwatine Faizo producer muto kandi ari brilliant kweka ngo twakora ibintu twabitwaro mbisho kore photographe tutere bishano mu mabaga twata videos aho mu mabaga kandi tukoreje munonga tuteka level and Emuriyo estate tuguza amataka then twine super accessories and movie center ejon tuguze ya electronics kandi twine super promotions tambuza beshongo tuba promotinga tubata level tubata umunsi yona ushanga baba man namwe nukete mukiza ayino concert a university ini omugire buce munongo misha out tukirenza 210 a university ini mureke tuziho twagire kete mukiza twagire gospel twagire gospel like na gospel za eza mapu twaza yabahagize nangwe cye munonga nk'abantu mutwaro tukagira kete mukiza tuzakwa twahisa mu kame kitinisa ninyeta amacacu gona mushe twagire kete ahandi ugundo mundo guturarebane twine Darius program waba no kimanya Jables